U svijetu izuzetno priznati jesu inovatori. Oni su baš u tom svijetu protekli tjedan obilježili svoj dan. Kako je to bilo u Hrvatskoj, znaju samo inovatori. Pretpostavljam da ih se baš i nisu pretjerano puno sjetili, možda onako pred sam kraj informativnih emisija. A mi smo posvetili upravo prvi dio današnjeg druženja inovatoru. Možemo reći čovjeku koji je ne samo u Slavonskom Brodu i našoj županiji, nego i u Hrvatskoj, ali i u svjetskim razmjerima izuzetno poznat, neću reći popularan, ali u svijetu biodizela, tehnologije vodika, među inovatorima ja vjerujem da je on prava zvijezda. Dobar dan, želim gospodinu Jakoboviću, dobar dan, inovatoru iz Slavonskog Broda. Volimo reći Slavonski Brod, iako ne živite u Slavonskom Brodu, ovako volimo vas prisvojiti kao da ste naš. Ja tako kažem svugdje u svijetu kada sam da je to Slavonski Brod i to je u stvari istina. Veći dio svog života zapravo provedem u Slavonskom Brodu. Da. Kažu ljudi da je najteže govoriti o sebi, ali stvarno kad govorimo u inovatorskom svijetu, stvarno možemo reći da ste vi čovjek koji je u zadnjih nekoliko godina promijenio poimanje inovatorstva, koji je pojam za svjetske inovatore i kad se vi pojavite, onda je to recimo na nekakvom sajmu inovatora ili na nekakvom okupljanju, onda je to onako i za organizatora jedna velika stvar. Kada vi dođete sa svojim patentima. A inovatori su ljudi koji u stvari, da kažem, mijenjaju i postavljaju nove standarde svugdje u industriji i inače u životu. Istina je, bilo gdje u svijetu kad sam bio, da sam polučio uvijek dobre rezultate, a to je samo zato što sam ozbiljno i analitički dobro pristupio zadatku. Znači, ako sam se prihvatio zadatka, bez obzira biodizela ili bilo koje tehnologije, ja sam uvijek analizirao šta je to najnovije što je postignuto u svijetu i onda sam gledao šta je meni činiti da to bude još bolje i praktičnije. I normalno, dakle, sam sam si postavio taj zadatak i uvijek sam dobio dobro rješenje za kojeg je uvijek postoji dobar rezultat. Sad, ljudi ovako sad, obično se vas povezuje s biodizelom, pa se onda taj biodizel spominje u Njemačkoj, u Austriji, u Sjedinjenim Američkim Državama. Je li to taj isti biodizel o kojem pričamo i u vašoj priči? Je li to početak uz Ivana Jakobovića ili je to nešto sasvim drugo? To je nešto sasvim drugo. Naime, o čemu se radi? Tehnologija biodizela u svijetu je poznata. U pravilu svi ih rade, znači, na podlozi etanola, ja radim na podlozi metanola. Metanol iz razloga toga što on, znači, u svojoj reakciji ne nagriza aluminijske dijelove motora, brtve, gumene i tako dalje, dok etanol ima te osobine i svojstva da to napravi. Zbog toga se i proizvođači automobila ne određuju baš previše slobodno na korištenje biodizela samo zbog, dakle, toga dijela na kojoj podlozi je biodizel rađen. Da li je metoks rađen na metanolu ili etanolu. Ja sam postigao vrhunske rezultate na mojoj tehnologiji metanola, gdje sam cetanske brojeve i 60, da kažem, postigao, jel? I tako da mislim da sam to područje apsolvirao. Evo sada već napravio sam dosta tih, da kažem, i većih postrojenja koji danas funkcioniraju i rade. Uspješno rade, imaju svoje teste. Znači, to više nije upitno, referenca je u svakom slučaju pozitivna, dobra. Na prostorima bivše Jugoslavije ima ih dosta koji isto, kažem, rade. Inače ih ima dosta na prostorima, da kažem, i drugih država i na Dalekom istoku i tako dalje. Naši gledatelji sada gledaju snimke iz vaše radionice, pa ja molim nekoliko samo rečenica da znamo o čemu se u stvari radi. Pa evo vidite, ovdje upravo prikazuje mogućnosti vode, znači vodika. Šta se može iz vode, kad se stavi malo vode, postići? Evo vidite, upravo sada jednim malim, dakle, plamenikom bez kisika režem, recimo, nekakav otvarač za pivo, aj da kažem tako. Znači, moguće je stvoriti visoku temperaturu 3500 stupnjeva Celzijusa, to je temperatura koja je na suncu, da kažem. Zapravo temperatura koju nijedan konvencionalni plin danas koji je u upotrebi ne može postići. Mi znamo i acetilen i butan propan i sve skupa, to su one temperature 1700-800 stupnjeva, znači da može željezo topiti, taliti i te stvari. Dakle, ovo je nešto puno više. Njegove energetske vrijednosti su ogromne. Njegova primjena još nije, tek je počela i zaživljava i evo na ovom stolu radnom mojem možete vidjeti razne materijale, aluminij,
željezo, ne znam, dakle, grafiti i tako dalje, beton, stiropor, gdje vršim probe upravo i, da kažem, mogućnosti kako implementirati taj vodik u nekakve još korisnije svrhe. Znanost bi trebala više posvetiti upravo, da kažem, pažnje tom plinu. Evo vidite, ovo je sad zagrijavanje jedne željezne ploče, znači ovo je sad na grafitu. Znači isto također i tako dalje, ono je okrugla aluminijska ploča i dalje. Znači njegove su mogućnosti ogromne. Tehnološki u svijetu je to riješeno na različite načine. Sa nešto manje ili više uspjeha. Uglavnom to nisu uspjesi, radi se internetski, kad se gleda, zapravo to je internetsko znanje, jer se puno nije polagalo računa na to, gdje se ne dobiju neki značajni rezultati zbog samog pristupa i poimanja kad se prihvaća taj zadatak, znači u realizaciji. Moj pristup je bio sasvim drugačiji i dobio sam logično i drugačije rezultate. Promatram šta se događa. Naime, proizvode vodik, pa se komentari recimo na forumima raznim, šta se događa, kaže, ključa, vodena, zapravo on je dobio vodenu paru. Znači disipacija vodene pare, a to koliko znamo još se nije zapalilo. I onda šta je napravio? On je napravio zapravo kuhalo, a sam sistem i obrada tih elektroda kojima se radi je, da kažem, puno različite od onog svega što se na internetu može vidjeti. Znači, mora se poštivati sva pravila elektrolize, super elektrolize, to govorimo o rezonantnoj elektrolizi, znači da bi se smanjili troškovi, ulazni troškovi, dakle, da kažem, neke energije za dobivanje neke nove energije. Evo, tu smo upravo uspjeli napraviti puno i, da kažem, sasvim dovoljno što daje hrabrosti da možemo ići dalje. Evo, ono je uređaj, znači, koji, da kažem, napravimo sami ovdje u suradnji sa još ekipom, da kažem, koju uključujem iz samog našeg grada Slavonskog Broda i postižemo jako dobre rezultate. Mislim da ovo je i na svjetskoj razini. Eto, ja nisam imao prilike prikazivati negdje u svijetu zbog nekih drugih okolnosti u politici, ali u svakom slučaju ću iduće godine još jedan prolaz napraviti, što kaže, po meridijanama, pa vidjet ćemo. Ima toga još dosta interesantno. A koliko je vaš rad zapažen i kako, na koji način su vaši rezultati nagrađeni, to ćemo imati priliku vidjeti sada, jer će naša kamera malo prošetati po svim ovim plaketama, specijalnim nagradama i čudima koje ste nam donijeli kako bi naši gledatelji... Da, to je samo dio. Mali dio, zaista, ali... Onoga što će naši gledatelji imati sada priliku vidjeti. Evo, pa vi ćete nam izdvojiti neke od možda vama najdražih i u svijetu najznačajnijih zapravo priznanja koje ste mogli dobiti. Nema najdraži, nema najznačajnijih, sve su jednako važne. Ja samo mogu reći o kojim nagradama se radi, dakle taksativno nabrojati. Radi se, znači, o Zlatnoj kuni, ako idemo nekim redom, Korejska inovacijska akademija, recimo vanjski suradnik sam njihov bio, specijalno priznanje iz Malezije, godišnja nagrada županije, nagrada Vitez inovatorstva iz Belgije, gdje mi je ponuđeno čak i njihovo državljanstvo. Nagrada, znači, također u Americi, to je ona nagrada tamo, to je najbolja nagrada u Americi za 2008. godinu, pa onda Velika Britanija, London, tamo sam 3 puta osvojio zlatnu medalju, pa onda, ne znam, Malezija, Kuala Lumpur, tamo sam bio isto također. I sada ovdje mogli ići od Varšave, Tesla, sve su to dio zlatnih medalja i tako dalje, koje sam ja na najbolji izlagač obnovljivih izvora energije i tako dalje, koje sam ja na tom nekakvom svom putu postigao, a još je puno toga što nisam donio. Ako možemo